Menteri Ketenat jengok kai ubah Paul Lingdo hagasin sajan ula play ya ke Cluster Development Fund Project ha lum semper bala penyat da kerat South Semper na kebentar ban penek pensa e kemariang. Aba ajin kran ha ketiga sengi ubah Lingdo ula penpau halo kejing donkam ban penek pensa e kemariang da ke bebenrap ru bakanie kala ban urlong lingba kajing snok tilang da barok kinong shongshnong. Ula penti kena ru ba kerat South Semper kan ya trelang nak kebentar ban penklan ban penek pensa ya kemariang. Basin Development Agency ki Rangba ba Aiban belakang lampang punya regat bat ki foot soldier sumpi hendai sepak angut ki balai tray rengkat ban penelang ya kini ke projek projek kumi Nirangjap dan Lai Ski Menshua ban rakhir ya ke World Environment Day bat Moscow kabaya hap ha kini kejingi keduk mendakan of IC